Mu bihumbi 2012 abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, Donald Trump yibasiye cyane mugenzi we Barack Obama wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe, avuga ko kubera ubwenge buke bwe azatangiza intambara ku gihugu cya Iran mu rwego rwo kuzatsinda amatora y'umukuru w'igihugu yari yegereje muri uwo mwaka. Trump icyo gihe yasobanuye ukuntu perezida w'icyo gihe Barack Obama ari umuswa cyane, yakagombye kunyuza ibintu byose mu nzira z'amahoro aho kubinyuza mu ntambara z'ibiturika biremereye. Kuva icyo gihe Donald J. Trump yagaragaje kenshi ko adashyigikiye intambara zose Leta Zunze Ubumwe za Amerika irwana imyaka n'imyaka, anagaragaza cyane ko intambara zibera hirya no hino mu isi yose zakagombye guhagarara, ibihugu birwana bikicara ku meza amwe bikaganira aho gufata imbunda bikarasana. Ubyumve neza ko kuva mu mwaka hagati w'ibihumbi 2023 kugeza mu mwaka hagati w'ibihumbi 2024 ubwo Perezida Donald J. Trump yarimo yiyamamariza kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yumvikanye kenshi avuga ko aramutse agira icyizere agatorwa akinjira muri White House, ikintu cya mbere yakora ari uguhagarika intambara zibera hirya no hino mu isi yose, ngo agakuraho amakimbirane ari mu isi akimika amahoro kuri uyu mubumbe. Ibaze ko ubwe Trump yivugiye ko afashe intebe isumba izindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahita ahagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine mu masaha 24 yonyine. Ubwo yarimo yiyamamaza inshuro nyinshi yumvikanye asezeranya abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko natorwa nta ntambara izongera kubaho kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu isi yose muri rusange. Ati no more wars. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. No more wars, no more disruptions. We will have prosperity and we will have peace. Under Trump we will have no more wars, no more munsi y'ubutegetsi bwa Trump nta ntambara izabaho, hazabaho amahoro gusa. Amaze gufata ubutegetsi mu mwaka umwe gusa yaramaze guhagarika intambara zigera kuri 7 hirya no hino mu isi hose, ariko yahise atangiza ibitero binini cyane ku gihugu cya Venezuela n'agahe gaciyemo, anatangiza intambara mu buryo bweruye ku gihugu cya Iran, ibintu yari yararwanyije kuva ku itangiriro. Kuko ubwe Perezida Donald J. Trump yari yarisa abandi baperezida bagenzi yuko ari ibigoryi n'ibicucu abahora gutangiza intambara kubera kunanirwa kunyuza ibintu byose mu nzira z'ibiganiro by'amahoro, kandi ubwe yari yararahiye arirenga ko ari we mu perezida wenyine utazigera atangiza intambara mu baperezida 9 bose baherutse kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 84 ishize. Ku tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri kw'ibihumbi 2026 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel batangizaga ibitero biremereye cyane bya gisirikare ku gihugu cya Iran, Leta ya Amerika yabajije abaturage bayo niba koko bashyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yakwinjira mu ntambara na Iran, maze mu batoye 34% gusa muri bo nibo batoye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakwinjira mu ntambara. Nibwo bwa mbere mu mateka umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratangije intambara mu buryo bweruye adashyigikiwe n'abaturage be. Kuva ku munsi wa mbere w'iyi ntambara abanyamerika nibigeze bashyigikira leta yabo. Ibaze ko abarenga 31% mu baturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kwifuza ko iyi ntambara yahagarara burundu, kuko abenshi muri bo nibumva n'impamvu nyakuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kurwana intambara, kuko abanyamerika benshi bavuga ko ubutegetsi bwa Trump butabasobanurira neza iby'iyi ntambara naho bari kungukira, cyane ko abenshi muri aba baturage babona ko igihugu cyabo kiri kurwana na Iran biri kugira Iran igihugu cy'igitangaza kandi cy'ikinyembaraga mu isi yose kuruta uko byahoze iyi ntambara itaratangira, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo igakomeza gucibwa amazi cyane. Ukongeraho no kwinambara iri gutuma mu isi yose ibiciro bya gazi na petrol bizamuka cyane kandi bikarushaho kuba bibi cyane umunsi ku munsi. Gutangiza intambara ku gihugu cya Iran byatumye abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi yose banga Perezida Donald J. Trump ku rwego rwo hejuru cyane, kuko yarenze ku masezerano yahaye abaturage bajya kumutora. Ariko se uyu mugabo abenshi batekereza ko yahubutse cyane atangiza iyi ntambara ku gihugu cya Iran, byagenda bite musanze ibi byose ari imipangu ye kuva ku itangiriro? Mw'abantu mwe Perezida Donald J. Trump ni umuhanga mu cyayenge, ni umunyamibare uyisobanukiwe neza udahubuka. Ibaze ko uyu mugabo no gufunga umuhora wa Hormuz byose niwe wabipanze akantu ku kandi, maze ahubwo akenshi akigira nk'aho ari kurwana nuko uyu muhora wafungurwa uca mu 20% bya petroli dukoresha mu isi yose, nyamara ahubwo ashaka ko iyi nzira ifungwa burundu. Ndabizi bisa nk'ibigucanze, ariko nawe sa nk'utekereza aka kantu. Mu gihe isi yose ihugiye ku biturika biremereye cyane biri kwisekura ku butaka bwa Iran, ibihumbi by'ubuzima bw'abantu b'inzirakarengane bakabipfiramo nta muhwe, ku isi yose ibiciro bya petroli n'ibikomokaho byose bigatumbagira. Muri ibi bihugu biri kurwana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Iran, ni ikihe kiri kubiviramo amaraso menshi kurenza abandi? Icyo gihugu si Leta Zunze Ubumwe za Amerika, si Israel, nta nubwo ari Iran, ahubwo ni Ubushinwa.
ku ntangiriro z'iyi ntambara abahanga bahise babonera kure ko Leta z'Ubumwe za Amerika itari kurwana na Iran, ahubwo iri kurwana n'Ubushinwa, naho Iran yo ari akarima bari guhanganiramo. Leta z'Ubumwe za Amerika hakurya, Ubushinwa hakuno, Iran hagati. Byagenze bite ngo Ubushinwa bwisanga ari cyo gihugu kiri kubabarira cyane muri iyi ntambara Leta z'Ubumwe za Amerika na Iran? Ni mu yihe nzira Abashinwa bari kuhapfira kandi bo batari ku rugamba? Ese urabizi ko ubu intwaro nyinshi Iran iri kurwanisha ari iz'Abashinwa? Ubu noneho byamaze gufata indi ntera, Ubushinwa bugiye kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye bahangane na Leta zunze ubumwe za Amerika isasu kurindi. Bombi ni abanyembaraga, nibo ba mbere mu isi ku ngingo y'ibya gisirikare. Bose bafite intwaro nziza kandi zigezweho. Bose ni abarakare, nibamenyerwa, isi yose irabubaha kandi irabatinya cyane. Bivuze ngo byahindutse intambara y'abanyembaraga n'ibihangange mu isi. Byagenze biti? Mwahaye ikaze mu gice cya 11 ku ruhererekane rw'icyegeranyo kidasanzwe cyitwa Countdown to Detonation. Cya gihe isaha itera ibara kimanuka yerekeza kuri zero, ugiturika gisandare. Iyi ntambara y'ibihugu by'ibihangange bidakorwaho yo turayikizwa nande? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Twese niko tubishaka, kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bitewe nuko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha, wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Nta kuva mu rugo cyangwa mu kazi, nta no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa3ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma magazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe aka kanya cyangwa irindi shakishirizo wa.ibyapa.com utegurane ikizamini cyawe, icyizere cyo gutsinda. Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. Ubushinwa ni igihugu cy'igihangange mu isi yose, nawe ujye ukimenyera. Kuva ku bihugu bito kugeza ku bihugu bya mbere bifite ingufu zikaze mu bya gisirikare, byose byubahira Ubushinwa ku kigero cyo hejuru. Ariko se ni gute Ubushinwa bwisanze ahantu? Kuva ku mpera z'intambara kabiri y'isi yose mu 1945, mu gihe ibindi bihugu by'ibinyembaraga mu isi byari bihugiye mu ntambara zidashira, bagashora amafaranga barirwa muri za triliyoni y'amadolari ya Leta zunze ubumwe za Amerika mu gukora intwaro za gisirikare zikanganye kurenza izindi, icyo gihe Ubushinwa bwo bwari bwiturije, bwanga kwivanga mu makimbirane atabareba, maze ahubwo bo biyubakira inganda hirya no hino mu gihugu. Baragenda bubaka inganda nyinshi ku rwego rw'uko bakora buri kintu cyose gikenerwa n'ikiremwa muntu muri iyi si. Byatangiza inganda arizo kurwanya ikibazo cy'ubukene cyari gikabije muri iki gihugu, cyane ko ari nacyo gihugu cya mbere mu isi cyari gifite umubare munini w'abaturage. Ariko byarangiza inganda zibaye iz'isi yose, Ubushinwa buragenda buhinduka isoko rinini mu isi ibindi bihugu bihahiramo ibikoresho bigiye bitandukanye, kuva ku rushinge rudoda kugeza ku mamashini rutura akora imihanda akanacukura imisozi. Abashinwa bakoze ibishoboka byose ku giciro cyose kibaho, kuva ku mafaranga menshi kugeza ku dufaranga duke. Ayo waba ufite yose Umushinwa bahakubereye, icyo ushaka urakibona gihwanye n'amafaranga yawe. Ibi bituma isoko ry'Ubushinwa rinagaragaraho ibintu byinshi bihendutse kurenza ahandi aho ariho hose mu isi. Niyo mpamvu ibintu bikorerwa mu nganda z'Ubushinwa ubisanga hafi ya buri hantu hose ku isi.
kuva mu mujyi munini wa Beijing kugeza mu midugudu y'iyo kure muri za Haiti. Urebye Ubushinwa bwaragiye bufata isi yose buyiyoboza inkoni y'icyuma butarwanye nta n'amakimbirane bwivanzemo ya hato na hato. Ibi byitwa silent strategy, kureka abarwana bakarwana bakicana hagati yabo, maze ahubwo ukigarurira ubukungu bw'isi yose. Kandi buriya uyoboye ubukungu bw'isi ushatse wanavuga ko ari we mwami uyoboye isi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane ko uyu munsi Ubushinwa bukora ibintu bihagije abaturage babo barenga miliyari 1 na miliyoni 400 bagasagura ibyo bohereza hirya no hino hafi ya buri gihugu kiri mu isi. Ibaze ko inganda z'Abashinwa zikora ibisaga 31% kw'ibintu byose bikorwa n'inganda zose zo mu isi. Bivuze ko mu bintu bitatu bikorerwa mu nganda byibura kimwe muri byo kiba cyarakozwe n'uruganda rwo mu Bushinwa. Ibaze ko buri mwaka inganda z'Ubushinwa zicuruza ibikoresho mu isi bihagaze triliyoni 5 na miliyari 200 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika. Ni amafaranga menshi kurenza yinjijwe n'inganda za Leta Zunze za Amerika, Ubuyapani n'Ubudage byose byibumbiye hamwe mu myaka 3 ishize. Kuba Ubushinwa buyoboye mu nganda nyinshi binavuze ko bunaza mu myanya ya mbere mu isi mu gukoresha peteroli nyinshi kurenza undi uwari we wese. Ubyumve neza ko buri munsi umwe gusa Ubushinwa bukoresha ingunguru miliyoni 18 za peteroli, kandi 70% kw'iyo peteroli yose bakoresha bayigura hanze mu bindi bihugu, kuko bagura ingunguru miliyoni 13 za peteroli buri munsi kure y'iwabo mu bihugu by'amahanga. Bituma bitwa igihugu cya mbere mu isi hose kigura peteroli nyinshi ku bihugu by'amahanga. Aha rero niho bahurira n'ingingo yacu turi kwibandaho. Ubushinwa buri munsi bugura ingunguru miliyoni hafi 2 za peteroli. Muri Saudi Arabia bukagura ingunguru za peteroli zigera kuri miliyoni 1 n'ibihumbi 500 muri Iraq, bukagura ingunguru za peteroli ibihumbi 800 muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, ndetse bakanagura izindi ngunguru miliyoni 1 n'ibihumbi 400 z'amavuta cyangwa se peteroli muri Iran. Izo ngunguru zose uziteranyije niz'Abashinwa bagura mu burasirazuba bwo hagati mu gihe cy'amasaha 28 yonyine, kandi iyo peteroli yose Abashinwa bayigura ku giciro gito cyane, kuko byibura bakaturirwaho hafi amadolari 10 kuri buri ngunguru yose ya peteroli bagura kuri ibi bihugu. Ibyo noneho bikaba bisobanuye ko hafi 50% kwa peteroli yose Abashinwa bakoresha ibageraho ibanje kunyuzwa mu muhora wa Hormuz. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026 leta ya Iran yatangarije isi yose ko yamaze gufunga umuhora wa Hormuz wari usanzwe unyuzwamo 20% bya peteroli na gazi dukoresha mu isi yose. Iran icyo gihe yateze ibiturika bya zamine munsi y'amazi ari muri iyi nzira ihuza ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati n'ibindi bihugu by'ahandi mu isi hakoreshejwe inzira y'amazi. Gutega mine muri ayo mazi byari bivuze ko ubwato bwose buratinyuka kwasusunutsa amazuru buraturitswa na mine cyangwa se bugaturitswa na misile z'igisirikare cya Iran nyirizina. Gusa ariko icyo gihe Iran ntiyafunze inzira burundu, kuko hari amato yakomeje kuhanyura nubwo hari hafunzwe. Amato yonyine yahagaritswe kunyura muri iyi nzira n'ay'Abanyamerika n'ay'Abisiraheli ndetse n'inshuti zabo zose zirimo ibihugu bibarizwa mu muryango w'ubutabarane wa OTAN. Ariko hari ibihugu byakomeje gukoresha iyi nzira nkaho nta cyabaye. Aha amato yose yageraga agaparika, Umushinwa yahanyuraga yemye. Mu gihe umuhora wa Hormuz wari ufunzwe, amato y'ibihugu by'abakiriya bakomeye ba Iran yo yakomeje gutambuka nta kibazo. N'amato y'ibihugu birimo Ubushinwa, Uburusiya, Ubuhinde, Pakistan, Philippines n'Ubuyapani. Ubundi bwato butari ubw'ibihugu maze kukubwira bwahasatiraga bwahitaga buturitswa bugashwanyagurizwa hagati mu nyanja bugashya bugakongoka nta wabutabara. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2026 Islamabad ho muri Pakistan habereye ibiganiro biganisha ku guhagarika intambara hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika byiswe Islamabad Peace Talks. Muri ibi biganiro uruhande rwa Leta Zunze za Amerika rwari ruhagarariwe na Vice President J.D. Vance, naho ku ruhande rwa Iran rwo rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi w'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi. Ni ibiganiro byabereye mu muhezo bimara amasaha 22 yose, maze basoje kuganira Vice President wa Leta Zunze za Amerika mbere y'itangazamakuru avuga ko ibyo barimo byose byamaze amasaha arenga 22 nta kintu byagezeho. Impande zombi zari zananiwe kumvikana, kandi icyo gihe isi yose yari itegereje kumva igisubizo cyiza. Birangira bibaye bibi kurushaho, kuko ako kanya isi yose yakiriye inkuru mbi ko intambara ikomeje kandi ahubwo ikiri mu itangira. Ibiro bikuru bya Perezida wa Leta Zunze za Amerika White House binyuze ku mbuga nkoranyambaga byahise bitangaza ko Leta Zunze za Amerika bidasubirwaho ifunze umuhora wa Hormuz. Donald J. Trump yahise ategeka ko ingabo za Leta Zunze za Amerika zifunga inzira yari maze ukwezi kurenga n'ubundi ifunzwe n'ingabo za Iran.
nitura turye cyangwa tubimene twese tubihomberemo. Ni ukuvuga ngo nubwo ingabo za Iran zari zarafunze iyi nzira, ariko hari amato y'ibihugu nakubwiye mu kanya yari akinyura muri uyu muhora wa Hormuz. Rero Leta z'Ubumwe za Amerika yahise ishyira amato manini y'urugamba muri aya mazi azenguruka ku marembo y'iyi nzira kugira ngo batangire ubwato bwose. Iran iremerera ko bucaho muri make inzira yose bayifunge, ntihagire usohoka cyangwa winjira. Mu burakari bwinshi Leta z'Ubumwe za Amerika yahise ivuga ko ubwato bwose buragirana deal y'ibanga na Iran maze bugaca mu muhora wa Hormuz. Abanyamerika ubwato bwabo baraburasa kandi bavuga ko n'ubwato bw'ingabo za Iran buratinyuka gusatira aho Abanyamerika baraza kubuturitsa ibisimba bigataruka. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Leta z'Ubumwe za Amerika kuva na mbere batangiza iyi ntambara nibi bari bagambiriye gukora nuko babanje kwinyuza mu misozi y'iyo kure za Nyanza bayizengurutsamo, ariko ikintu nyakuri bashakaga ni ugufunga umuhora wa Hormuz bagahagarika buri kintu cyose gica muri iyi nzira. Mu magambo make Leta z'Ubumwe za Amerika itangiza iyi ntambara ikintu nyakuri yashakaga ni ukwitambika peteroli yose iva mu burasirazuba bwo hagati yerekeza mu Bushinwa, kuko nk'ubusanzwe hafi 90% bya peteroli yose icukurwa muri Iran yose ihita ipakirwa amato ikagurishwa ku Bushinwa, ikaba peteroli ingana na 12 bya peteroli yose Ubushinwa bugura mu bihugu by'imahanga. Kandi iyi peteroli ya Iran kongeraho y'Abashinwa bagura mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nakubwiye mu kanya, ibiri ku giciro gito ku rwego rw'uko Ubushinwa bukaturirwa arenga miliyoni 100 z'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika kuri peteroli bagura mu munsi umwe gusa muri ibi bihugu. Ibyo rero binafasha Ubushinwa gukora ibikoresho bya make kuko peteroli bayigura ku biciro nk'iby'umuneke. Ibyo noneho kandi bikarakaza Umunyamerika ukuntu wabona peteroli imuhenze kandi Umushinwa ayibonera make cyane. Ariyo mpamvu Leta z'Ubumwe za Amerika yahisemo gufunga uyu muhora wa Hormuz burundu ngo ntihagire ubwato gutambuka muri aya mazi acamo ingufu zose z'Ubushinwa mu rwego rwo kubafungira peteroli yose ibagira abanyembaraga ku isi. Kuva ku itangiriro ry'iyi ntambara Iran yagizwe akarima k'urugamba igirwa ikibuga cy'isibaniro. Ibi byose byari bigamije guca intege Ubushinwa bukajya hasi. Ngaho nawe sa nk'utekereza ukuntu igihugu nka Iran cyabashije kurasa hafi ya buri birindiro byose by'ingabo z'Abanyamerika biri mu burasirazuba bwo hagati mu bihugu birenga 9 mu munsi umwe gusa. Barabiturikije ivumbi riratumuka kandi nibigeze bagira ukwibeshya na guto cyangwa ngo bahushe. Aho bashakaga kurasa hose misile zabo zarahageze nta kuyoba. Babikoze neza, barasana ubunyamwuga, aho bashaka hose barahamena. Ibi bintu bishoboka bite ku gihugu nka Iran kidafite ibikoresho bya gisirikare bitinyitse? Ibanga riri inyuma ya byose nuko Abarusiya bahaye Iran uburenganzira bwo gukoresha satelite zabo, kuko Iran igira satelite zitarenga ikirere cy'iki gihugu cya Iran, mu gihe satelite z'Uburusiya zo zireba hafi ya buri hantu hose ku mugabane wa Aziya n'i Burayi. Ukongeraho nuko Ubushinwa aribwo bwagiye butanga intwaro nyinshi kuri Iran ngo ikomeze kurwana ubutaruhuka, kuko Iran iramutse igiye hasi bivuze ko ubwo yajyana hasi n'Ubushinwa. Ariyo mpamvu Umushinwa akora ibishoboka byose Iran igakomeza guhagarara yemye. Bivuze ngo Abarusiya bahereza amaso Iran maze Abashinwa bagatanga intwaro zo kurasa icyo ayo maso ari kureba. Ubyumve neza ko kuva intambara yatangira ku butaka bwa Iran haparitseho indege nini z'ubwikorezi zirenga 26 mu kwezi kumwe gusa ziturutse mu Bushinwa. Izo ndege nizari zitwaye ibiryo, nizari zitwaye imiti, ahubwo n'intwaro z'urugamba kandi zigezweho, harimo n'izagenewe guhangana n'indege z'Abanyamerika zigezweho zitwa F-35. Ibi bisobanuye ko kuba umuhora wa Hormuz umeze nk'umutsi utwara amaraso y'ubuzima bw'Abashinwa. Ubwo rero Abashinwa bakora igishoboka cyose iyo nzira igahora ifunguye kubw'igiciro cyose byabasaba. Ibyo rero bigahurirana nuko ejo bundi ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2023 igihe Leta z'Ubumwe za Amerika yari yafunze umuhora wa Hormuz nta bwato bwemerewe kuhanyura, Umunyamerika yahashyize amato manini y'urugamba ku manywa y'ihangu mu gihe amato yose yari yagize ubwoba yaparitse. Ubwato bunini bw'Abashinwa bwari bupakiye amagana y'ibihumbi by'ingunguru za peteroli bwaturutse muri Iran buraza buca mu muhora wa Hormuz. Bugeze ahari amato y'Abanyamerika y'urugamba manini yafunze inzira, ubwato bw'Abashinwa bwakomeje imbere bwanga guhagarara, ahubwo birangira Abanyamerika babuviriye mu nzira. Ubwo bwato bw'Abashinwa bwari bwikoreye peteroli yonyine nta ntwaro n'imwe bufite, ariko aya mato y'Abanyamerika yose yarapakiye intwaro n'ibisasu byiza bya za misile. Kandi ubwato bw'Abashinwa bwabaciye hagati, ntihagira unyeganyega ngo agerageze kwitambika cyangwa
cyangwa ngo atunge intwaro ubu bwato. Impamvu nuko iyo bibeshya bakitambika amato y'Ubushinwa bari kuba bagatoye, kuko Ubushinwa nyakuri bwari guhita buhagurutsa amato yabo meza y'urugamba, maze umunyamerika bwa mbere agahurira mu ntambara n'igihugu kinini cy'ikinyembaraga cyahumuye ku rwego rwo hejuru maze hagashya koko. Ibaze ko ako kanya ubwato bwabo bukimara guca hagati y'aya mato manini y'urugamba ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu muhora wa Hormuz, mu kirere cyo hejuru y'uyu muhora hahise hanyura itsinda ry'indege z'intambara zirenga 8 z'Ubushinwa, zose ziri ku murongo kandi zihetse misile ubona ko ziteguye kuba zarasa akanya kariko kose. Indege zaraje zica hejuru y'amato y'Abanyamerika, gusa nizagera icyo zikora zirikomereza. Muri make iyi yari gasopo Umushinwa haye Leta z'Ubumwe za Amerika ko nibibeshya bakitambika amato yabo, intambara iraba nini bigafata indi ntera, birafatwa kandi nk'igikorwa cyo kurakaza Umushinwa kandi abayiturije nawe yendereje. Ni nko kwerekana ko bibeshye bagatangira ubwato buriho idarapo ry'Ubushinwa, igisirikare cy'Ubushinwa cyahita gihondagurira Umunyamerika mu burasirazuba bwo hagati, ibisimba bigataruka. None Ubushinwa bushobora kwinjira muri iyi ntambara vuba aha ni igihugu nyabaki? Kuki Leta z'Ubumwe za Amerika itinya Ubushinwa ku buryo buyicira umurongo ntarengwa nitinyuke kurenza ukuguru uwo murongo? Igisirikare cy'Ubushinwa gihagaze gute muri ibi bihe cyitegura urugamba n'igihugu cy'igihangange mu isi, Leta zunze Ubumwe za Amerika? Ubushinwa ni igihugu kiri mu burasirazuba bwa Aziya, mu majyaruguru y'Ubuhinde, hakaba mu burengerazuba bw'Ubuyapani. Ni igihugu kiri ku buso bwa kilometero kare miliyoni 9,600, bituma Ubushinwa buza ku mwanya wa 4 mu bihugu binini ku isi hose nyuma y'Uburusiya, Canada na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ubyumve neza ko Ubushinwa bukubye mu bunini inshuro zirenga 26 igihugu cyose cy'Ubudage. Ubushinwa nicyo gihugu cya kabiri mu isi yose gituwe n'abaturage benshi nyuma y'Ubuhinde, kuko gituwe n'abarenga miliyari 1 na miliyoni 450. Buriya Ubushinwa nicyo gihugu gitunze igisirikare kinini ku isi hose, kuko bafite abasirikare bari ku kazi barenga miliyoni 2, bakagira inkeragutabara zirenga 500,000. Ubyumve neza ko igisirikare cyabo ku mwaka umwe gusa gishorwa amarenga miliyari 250 z'amadolari ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Nicyo gihugu cya kabiri gishora amafaranga menshi mu gisirikare nyuma ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibaze ko Ubushinwa bufite indege zirenga 3,000 zose zarwana ku rugamba zakorewe intambara, zirimo izirenga 200,000 zindwanye kabuhariwe, bakagira indege nziza zigezweho zigurukira mu kirere n'izibonwe n'amaradari, kandi guhagarikwa n'intwaro zo ku butaka bikaba byegereye kudashoboka. Nicyo gihugu kigira amadrone meza agezweho y'urugamba mu isi yose, bakagira na kajugujugu zakoreye imirwano ikaze ku kigero cyo hejuru. Ibyo bituma igisirikare cyabo kirwanira mu kirere kiza ku mwanya wa 3 mu isi yose nyuma ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Iyo bigeze mu mazi ho Umushinwa arindwa mubi. Ibaze ko Ubushinwa bufite amato y'intambara arenga 370, harimo amato manini y'urugamba ya aircraft carrier atatu, amwe yikorera indege z'urugamba angana nk'ibirindiro byose bya gisirikare. Ubushinwa bunagira submarine zirenga 60 y'amato arwanira munsi y'inyanja, bituma Ubushinwa buba igihugu cya mbere mu isi yose gitunze igisirikare cyo mu mazi gitinyitse kurenza undi uwo ari we wese. Ikindi kandi buriya Ubushinwa bugira misile nini ziri mu zambere zitinyitse ku isi hose. Bagira misile zambukiranya imipaka y'ibihugu, imigabane n'inyanja zicyoguga ikirere, ni intercontinental ballistic missile. Bagira izo mu bwoko bwa DF-61. Biba ari ibimisile binini ku rwego rwo hejuru, kuko kimwe muri byo kiba cyatwarwa n'imodoka ifite amapine 16 kuri buri ruhande. Ni misile iba yarasirwa mu Bushinwa ikitura hariho hose mu nguni z'isi, uko igenda intera kilometero 15,000. Bivuze ko iyi misile yava mu Bushinwa ikisekura ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika, kandi kuyitangira hakoreshejwe intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere byamera nko gukora ibisa nk'ibidashoboka, kuko iyi misile ifite ubukana buremereye burimo no kwikorera ibiturika bigera kuri 16 bya kirimbuzi byaturikira icyarimwe ahantu hatandukanye. Ni misile igenda ku muvuduko wa kilometero 28,000 mu isaha, ikaba yatwara ibiturika bya kirimbuzi bigera kuri 15. Ubyumve neza ko isibye kuba iyi misile yarakanze isi yose, ariko nta bindi byinshi biramenyekana kuri yo. Gusa si izo misile gusa bafite zava mu Bushinwa zikisekura ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika, banafite izindi nyinshi zirimo nk'izitwa DF-41, nazo zagenda intera ya kilometero 12,000 kandi zikagenda ku muvuduko urenze ukabije wa kilometero 24,000 mu isaha imwe gusa. Mw'abantu mwe Umushinwa iyo bigeze ku ntwaro arica gusa nakiza.
ibaze ko Ubushinwa bufite ibisasu bya kirimbuzi birenga 500 biba byaraswa akanya kariko kose, bikaba byarasirwa ku butaka, mu mazi cyangwa mu kirere, bikaba kimwe mu bituma nawe ujya umenyera ngo ashotore cyangwa sitare kuri iki gihugu uko yiboneye. Umushinwa ni umuhanga ku kintu cyose kijyanye n'ikoranabuhanga, by'umwihariko AI, Artificial Intelligence, ubwenge buhimbano. Ibaze ko tuvugana bari gukora amarubo azajya arwana ku rugamba mu cyimbo cy'abasirikare. Ubyumve neza ko ubu Bushinwa bufite intwaro zikorera ku butaka ariko zifite ubushobozi bwo guturitsa satellite ibiri mu ntera byibura kilometero 400 uturutse ku butaka, ikaba ubucecete yose ikajya hasi. Umushinwa ku ikoranabuhanga arabanza akanikurikira, nicyo gihugu cyubaka amato y'urugamba mu gihe gito kurenza undi uwo ari we wese, kandi intwaro zabo zikoranye ikoranabuhanga rimeze nk'iry'ahazaza rwose. Imbere y'igisirikare cy'Ubushinwa, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyita igihangange mu isi hose gihinduka igisirikare gisanzwe. Ikintu cyonyine umunyamerika arusha Umushinwa ni uburambe bwo kurwana intambara nyinshi, kuko Umushinwa najya yishora mu makimbirane ya hato na hato, kuko bo baba bahugiye mu bucuruzi, mu gihe umunyamerika we aba ahugiye mu ntambara za hato na hato. Iyi ntambara y'ibi bihugu bibiri byose by'ibihangange mu isi irashoboka cyane ko akanya kariko kose yaba. Rwose birashoboka ko ejo wabyuka ukumva mu itangazamakuru bavuga ko umunyamerika n'Umushinwa bari gukocorana. None ko ubuzima buri kugorana kubera ifungwa ry'umuhora wa Hormuz gusa unyuzwamo 20% bya peteroli na gazi dukoresha mu isi, ubwo noneho byaba bibi bingana iki igihe igihugu nk'Ubushinwa gitunze hafi isi yose cyajya mu ntambara mu buryo bweruye? Naha dusoreje igice cya 11 kuri Countdown to Detonation. Duhurire mu bice bikurikira mwibwirira ibyaheshwe isi yose bigahishurirwa abacukumbuzi gusa ku ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni gukanda subscribe gafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.